گفتار سوم، دیو، شیطان یا اجینه. تاتگی شاهدود با ابرهه تنگی که در بسیار جایش اجیرق رویده بود رفتن لازم می آمد. از طرف چپ جوی چقور و از طرف راست دیواری بلندی پاخسه طول می کشید. انا در همین پیرهه تنگ کدام یک بپروا بقعه کلان خود را میخ کرده بسته بود. وقتی که کلتا پیش و از پس آن اسدالصمد نزدیک آمدند، بقعه از جای خود خیست و با پای پیشش یک دو بار خاک را گرفته به تگ شکمش پاشید. بعد گردن خود را خم کرده گویا شاخهایش را نشان می داده باشد. اول دو بار خاک را چنان پف کرد که از زمین گرد و چنگ خیست. با این بقعه گویا فهماندنی بود که از اینجا گذشتن نمی مانند. با وجود این کلتا از تگی دیوار دویده گذشت. بقعه با تمام قوه حمله کرده او را با شاخهای چون آنتنای خانگی تلویزیون راست ولی کوتاه و غوص خود به دیوار پخش کردن خواست. اگر کلتا چقانی نمی کرد جا به جا می مرد. بچه ها حیران شده ایستاده مانده بودند. بقعه بیشتر به غضب آمده تیاری می دید که اگر این دفعه حتی گربه دویده گذرد هم حمله اش خطا نمی خورد. چی باید کرد؟ آخر یگان کار به علاج نیست. عاقبت اسد حسابش را یافت. بچه ها به عقب رفته از غشه توت یک بغل برگ کنده آوردند. بقعه خوراکی با مزه را دیده با زبانش لب و بینی خود را لیسیدن گرفت. برگ را بچه ها به طرف جو هوا دادند. بقعه سر خود را خم کرده حریصانه مشغول خوراک خوری شد. اسدالصمد از تگ دیوار گذشته رفتند. تگ شاهدود جای خیلی عجیب بود است. از زیر شاهدود کلان سرشاخ و برگ سه جو به سه طرف می رفت. در یک طرف حوض پرآب و دورتر از آن مزارچه بود که در بالای آن شاخ گوسفندی یا بایی را مانده بودند. لب سه جو سه پیرهه بود. در جوی آب نبود. در سایه شاهدود جامه خود را به تگش انداخته کسی می خوابید و هر باره چون قورباغه خاکی نو از خواب زمستانه بیدار شده قرقر کرده خوراک می کشید. مزه شاهدود و انار قریب یک خیل است. کدام از آنها را آدم بیند دهانش آب می کشاید. اسدالصمد شاهدودهای ریخته را چیده خوردن گرفتند. کلتا گاهی توت میخورد اما به شاهدود نگاه هم نکرد. شاید وی هم چخیلی که برهان بهی از بهی قیماب است از شاهدود قیماب باشد. خیر این کاری وی. همین مردک گفت صمد شخص خوابیده را نشان داده شاهدود را پاییده خوابیدگی است. شاهدود به کی در کار راضی نشد. اسد به فکر صمد. شاهدود به درد گلو دارو. به درد گلو پترسک یعنی پدر عروسک دارو. ها بچه ها شاهدود با مزمی؟ این آواز میان مناظره بچه ها را برید. این مردی سیمچوب برین باریک و پایلوچ از کدام طرف آمد بچه ها ندانسته ماندند. بچه ها بالا بروی از شاهدود سرخ شده خود سر از زمین برداشته جواب دادنی بودند که چشم مرد نو آمده به شخص در سایه خوابیده افتاد. اوه این توکل خواجه کو بنده خوب گفت مرد پایلوچ و بعد به بچه ها مراجعت کرد. میخواهید من به شما اجینه حقیقی را نشان دهم. اجینه هرچند دهشتناک باشد هم اما آن را دیدن خیلی عجیب بودگی است. ها میخواهیم با ذوق گفتند بچه ها. مرد پایلوچ یک دانه شاهدود پخته را گرفته به لب توکل خواجه یک مویلبی دراز ساخت. توکل خواجه خواب بالود گویا به لبش پشه نشسته باشد با دست لبش را پاک کرده ماند. مرد پایلوچ اندکی صبر کرده ایستاد و پس آهسته روی توکل خواجه را چنان نقش و نگار کرد که نخندیدن ممکن نبود. پس او از بالای مزارچه دو شاخ را آورده به بالای سر توکل خواجه چنان گذاشت که آدمی دیده از ترس گرده کف می شد. انا این کی؟ پرسید مرد پایلوچ از بچه ها. دیو گفت صمد. شیطان شاخدار می شود گفت افسانه را به خاطر آورده اسد. به فکری من اجینه گفت مرد پایلوچ. بگذار خواب رود او را بیدار نکنید. مرد پایلوچ رفت. بچه ها اندکی دورتر رفته کنجکاوانه پاییده نشستند که توکل خواجه از خواب خسته چیکار میکرده باشد. اما توکل خواجه پروای عالم نداشت.
дар ҳамин вақт 2 зан ва 1 духтарча омаданд. яке аз занҳо дар сараш лаганди ба дастурхон печондашудае дошт. аз афташ онҳо ба ягон тӯй рафта истода буданд ва дар табақ боркаш буд. занҳо саргарми суҳбат ба Таваккалхоҷа хеле наздик шуда бошанд ҳам ӯро надида гузашта рафтанашон мумкин буд. хола, дар он ҷо аҷина хобидааст. бо ангушт ба тарафи Таваккалхоҷа ишора кард Асад. пеш аз ҳама духтарча «Очаҷон!» гӯё ба модараш часпид. лаганд аз сари зан парида рафт ва аз даруни он нону қанд ба ҳар тараф пош хӯрд. зани дуюм бо овози баланд ба дуохонӣ даромад. ҳамаи онҳоро даҳшат фаро гирифта буд. Асаду Самад бо овози баланд қоқо зада механдиданд. аз ғалоғулӣ Таваккалхоҷа бедор шуда сар бардошт ва дар болои сараш 2 шохро дида якбора аз тарс харгӯш барин аз ҷояш ҷаҳида хест. ҳоло вай аз аҳволи худ хабар надошт. занҳо Таваккалхоҷаро аз афташ зуд шинохта ба худ омаданд ки дар рӯяшон хун давид. зани калонсол ниҳоят ба гап даромад. тавба тавба, Таваккалхоҷа, ин чӣ масхарабозӣ? туро кадом ҷинни каҷалак зад? як ба афту башарат нигоҳ кун. зани дуюм нон ва қандалоти худро аз нав чида ба лаганд меандохт. Таваккалхоҷа зуд ба лаби ҳавз давид ва дар оби соф афту башараи худро дида фарёд зад. ин кори кадом ноҷинс? хоб додари марг мегӯянд, гуфт зани солхӯрда. дар вақти хобат ана ин шайтончаҳо. Асаду Самадро нишон дод зан. хуб ҳунарнамоӣ карданд я? ҳай ҳай. дар миёна Асаду Самад ба бало монданд. Таваккалхоҷа зуд ба тарафи онҳо давид. барои шарҳу баён вақт набуд. бачаҳо гурехтанд. дар чунин мавридҳо калта ҳеҷ гоҳ ақиб намемонд. Асаду Самад аз назди буқа ки хобида буд бодвор давида гузаштанд. аммо вақте ки Таваккалхоҷа наздик омад, буқа аз ҷой хеста бо тамоми қуввааш Таваккалхоҷаро заданӣ шуда арғамчини худро шарт канд ва аз паси ӯ давид. акнун Таваккалхоҷа бачаҳоро фаромӯш карда аз буқа мегурехт. буқа бошад думи худро хода карда бу бу гӯён ба Таваккалхоҷа расида ӯро ба болои шохҳои худ савор карданӣ буд. вазъияти бечора Таваккалхоҷа то рафт бад мешуд. ноилоҷ ӯ бо тамоми овоз аз ҳавлӣ ҷондод гуфтан гирифт. вой мурдам, ёрӣ диҳед, ёрӣ диҳед. аз ҳар тараф одамон давида омаданд ва ба як илоҷ арғамчини дарозеро оварда онро аз 2 тараф дошта буқаро аз гарданаш бастанд. акнун ҳама ба аҳволи Таваккалхоҷа механдиданд. Таваккалхоҷа бошад бо 2 дасташ рӯяшро руст карда ба тарафи хонааш давид. баъди басанда шудани хархаша Асаду Самад баргашта омада каланчаи худро ёфта гирифтанд. хайрият онро Таваккалхоҷа надида будааст. набошад ё ба дарахт зада мешикаст ё ба ҳавз мепартофт. одамон дар болои ҷаҳл чӣ корҳое намекунанд? барои чӣ ба таги шоҳдуд омадани худро бачаҳо фаромӯш карда буданд, аммо каланчаро ёфта боз об ба хотири Асад омад. дар ин ҷо ҳам об нест кӯ? агар лаблаби ҷӯ рафтан гирем ба сари об мерасем, гуфт Самад. ҳар ду ба роҳ даромаданд. ҷӯ чанд бор печутоб хӯрда аз байни заминҳои пахтазор ва боғу майдонҳо гузашта ба кӯчабоғ баромад. пудинаҳои лаблаби ҷӯ аз роҳгардии бачаҳо ҷунбида атрофро аз бӯи муаттари худ пур мекарданд. дар баъзе ҷойҳо марминҷон рӯида монанди шоҳдуд пухта буд. Асаду Самад онҳоро чида хӯрда мазза мекарданд. аммо марминҷон ба калта маъқул нашуд. Асаду Самад чанд бор кафи худро пур карда ба фуки калта дошта бошанд ҳам вай бу карду нахӯрд. аз ростӣ калта андаке аҳмақ ё сернозу нӯз аст ки ҳатто марминҷонро ҳам намехӯрад. идома дорад.